ndodana ba uyazi ukuthi imizi eminingi kungani namasango ba uyazi cha bongazi bengazi uyazi imizi eminingi noma uhamba uyobheka amakhaya amaningi ufika uthola ukuthi wonke umuntu ohlezi phakathi abantu abaningi mabezokwakha imizi bayitshela nje ukuthi isango lokuthi kuphunywe ngalo kungene ngalo ba uthola umuntu enza isango lilikhulu umqondo wabo bacabangela imoto nje kuphela ngithi yabona ba ngizokufundisa ke namhlanje engatshelwa kona ngesango yes ba walibona isango lakini ngilenze kanjani amen ba abantu bathi abanye abantu ngidlala ngemali uma ngilenza kanje ngalenzela umfanekiso wami kwangazathi ikhaya angithi yabona ba lalela ke ngitshela imfihlo ngesango ndodana 1 isango lapha inhlanhla engena khona yes ba uma kuthiwa bheka isango livuliwe uma kuhlatshelelwa emasangweni kuzocela isihlobo esihle uma kuzombesa uma kuyokwabiwa angithi yabona ba yonke into ifikela kuphi esangweni uyawuzwe ngisho makuvala umhlangano kwesinye isikhathi kuthiwa ke sengathi inhlanhla zonke zingahamba ziyomlinda kuphi emasangweni ithi ningene nazo amen angithi yabona lalela njengawe nje obuyingane abaningi ngeke kunake lokho ngoba amasango bazibona ukuthi awokungena nokuphuma ngithi yabona ba yini ngalenza laba lodwa esiphuma kule singena kule senza yonke into kulo ingoba ngangafuna ukudida ingilosi uma zikhona abantu abadala uma bekhona uNkulunkulu mayekhona lelo ekhaya yabona ngangenzela ukuthi kungabe nesango lapha kube nesango lapha ngithi ngilinda inhlanhla lami nakanti lapha ngithi ngiyalapha kanti la angithi yabona ba manje ke ngifisa ukufundisa ke namhlanje ukuthi uliphathe kahle isango isango lapho wamukela khona konke ngawe uma umuntu okholelwa kubantu abadala ukuthi bayangena esekhaya uguqa kuphi esangweni ani mangize izakahle uma uhamba uphethe imithwalo angithi yabona ba mina nje banganifundisi uthi uma ufika esangweni ubeke imithwalo bese uthi ngiyabonga ke nina bakwabantu ubheke ekhaya ngicela ningithwale ke nihambe nami uma ubuya wenzani baka imoto esangweni lesikhathi livule uyakhuluma sengibuyile ke ngicela ningamukele nina baba impilo engigqisha yona engagqishwa kanjani yona futhi ke isango lengozi ke yilapho eboshwa khona izinto zakho khona yilapho kugqitshwa khona imikhupha yilapho enivalwa khona ingakho fanele libe njani libe clean uhloniphe ulenze njani ihloniphe uthi omunye kungani ngangilikhonka kusukela esixotsheni ukuya le ngo1 meter ukuya ngo2 meter lena kanjalo ngithi kuye mina hayi ngangenzela ukuthi kungabi lula ukuthi umuntu afika kube afake ibhodlela into zakhe ngoba abantu bakhangile angithi yabona wayibona ngathi ngimosha imali uthi kungani pho usulenza ngathi shelter ngithi ngenzela ukuthi kube nomthunzi ngoba nginenkolelo ukuthi ithongo lihlala la lilinde nelingazange lingeniswa angithi yabona manje izinto ezinjalo engifuna ukufundisa ukuthi ungalingcolisi isango ungalikakeli ungalichamela ungawubanga umsinde esangweni ulihloniphe isango lisiqalo lisiphetho somuntu isango liyinkomba yempumelelo yomuntu ngoba noma sebonakele ekhaya sekunzima ithonga selingakhuluma emsango uyakwazi ukuhamba yokuqaphi ngaphandle esangweni ubheke ekhaya uthi kwenze njani nabakobana saniboni phendukani nisibheke lapha phakathi endlini nginibekela izinto ezinhle uphuma usushisa inyama mhlambe emsamo noma ebaleni na kanjani bazokuzwa ngoba mhlambe basuke sebephendulelwe ngaphakathi basuke sebengcolisiwe phakathi uma beqala bengcola ke ngaphakathi bengcoliswa yini ngezinto enzenzayo bahamba beyihlalela esangweni belinda ukuthi bahlanjulule belinda ukuthi bagezwe balinda ukuthi benzelwe ini imkhosi yeintethelelo kodwa nina ngeke ngikubone lokho ngoba isango nilithathele ukuthi elokuphuma lokungena isango akusile lokuphuma nokungena isango elezulu lomndeni ilapho kungena khona inhlanhla zekhaya nezibusiso zekhaya uma uthandaza ucela aseqi isibusiso ini isango ucimo nothando singena ngesango qaphela ukuthi mobuye ebusuku awubanga umsindo esangweni
ushaya kuzup zup zup qaphela ukuthi awugile umkhuba esangweni ungalichamela isango ungashaya isikhwehlela ukuthi uqeda ukuvala isango ushaya isikhwehlela la kuyingozi ngemphethe isango ke namhlanje indodana uqale kahle umsebenzi usebenze nenkosi ngiyabonga Amen.